Umboniso 4, scene 4. In the morning, kukusasa, it's now in the morning, uGugulethu uyakuvusa ipolisa uBaleni. Gugulethu goes to wake up the policeman Baleni. Qonqonqo, ungubani? Who is it? Dim, mna uGugulethu. It's me, Gugulethu. Oh, nguwe Radebe. Oh, it's you, Radebe. Andikuqondi mfundini. Ilizwi lakho lisuke landixaka. I could not hear you clearly. I suppose what he's saying here is ilizwi lakho. Your voice puzzles me. Your voice sounds strange. Yintoni kwakusasa kangaka? And why so early? Kutheni ngathi? Why does it seem as though akukhange ulale nje mfundini? Why does it seem as though you never slept, my friend? Mfundini, uxolo. Sorry, apologies, my friend. Khawuyeke ukuthetha. Stop talking. Please stop talking. Ndize kuwe undiqhube. I've come to you so that you can take me away. Ndikuqhube ndikuse phi? Take you away. Take you away. Where to? Undise ematyaleni. Take me to court. Kuba ndibulele umfazi nabantwana, because I have killed my wife and children. Gugulethu, what's wrong with you? Come on, man. Collect your senses. Are you mad? Mfundini andiphambananga. I'm not mad. Yiza ubone. Come and see. Ukuba akukholwa, if you do not believe me. And so saying, emkhuqa, drags him off. Baleni says, ha. Uqhwaba izandla kukothuka. He claps his hands in shock. Thixo wamazulu nomhlaba, God of heaven and earth. Gugulethu yintoni le ndiyibonayo? What is this that I see? Ngumbono, is it a vision? Liphupha, is it a dream? In other words, am I seeing things? Hayi akuphuphi bhuti. You're not dreaming. Zizidumbu ezi uzibonayo. These are corpses that you see. Ligazi labantu eli, and this is human blood. Jonga, look, there it is. Nalo liqukuqela ukuya emnyango. There it is, flowing towards the door. Mfundini, ngaba ulinde ntoni? What are you waiting for? Ke ngoku now. Ndiqhube undise kwabomthetho. Take me away to the authorities. Ngoku ndijonge kwinkalo yokugqibela. I am now approaching the inkalo yokugqibela, the final hurdle. Ndiqhube mfundini. Take me away, my friend. Ndiqhube. Out goes Baleni. Liyaduduma. There's thunder speaking to himself. Nomampondomise, sithandwa, my love, my dearest Nomampondomise. Ndiyeza, I am coming. And there, at that point, the police arrive. And the Usajini, the sergeant, says, Numzana Zilindile, Mr. Zilindile, yintoni le ndiyibonayo? What is this that I see? Kwenzeke ntoni? What happened? Buzani kubawo. Gugulethu, yiza, sihambe siye kwaMantyi. Come, let us go to the magistrate. Nantso ke indlela. That's the way. That's what I want. And he appears phambi koMantyi, in front of the magistrate. Gugulethu, the magistrate says, Gugulethu, inkulu into oyenzileyo. You have committed a terrible deed. Kodwa ke ityala lakho, but your case, lingaphaya kwam, is beyond my jurisdiction, is beyond me. Lilingene ijaji,
and is more fitting for a judge. Mapolisa, police, hambani naye, take him away, niye kumvalela, and lock him up. Mhlekazi, Your Honor, phambi kokuba ndivalelwe, before I am locked up, ndinesi sicelo, I have this request. Phaya ebankeni, there in the bank, ndinemali, I have money to the amount of amakhulu amabini eponti, to the amount of £200. Kuloo mali ke, from that money then, ndicela uthathe amashumi amane. I ask that you take £40, ungcwabe eziya zidumbu, and that you bury those bodies. Yonke eseleyo and the entire remainder, uze uyise, please take it to Walangeni, to the Langeni family. Ndiyalobola ngayo as my lobola dowry payment. Ndicela ukuba, I ask that ndikhatshwe ngamapolisa, that I be accompanied by the police, and that andise, and that they take me endlwini yam to my house, ndiye kuthatha, so that I can go and fetch incwadi leyo yemali, the bank book.